Kamwifurize kugubwa neza ukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi ibiganiro byacu bigiye bitandukanye by'imikino kabisa. Amahoro y'Imana ajya akomeza kugenda abana nawe umunsi ku munsi. Nkuko bisanzwe rero ni amakuru y'imikino birumvikana gusa kuri uno munsi tugiye kugaruka ku mugabane w'Uburayi muri ekipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester ku munsi w'ejo nibwo yegukanaga igikombe cya Premier League Summer Series. Ni igikombe cyateguwe na Premier League ariko kikabera mu gihugu cya Amerika kijyanye cyangwa se mu byo kwitegura imikino ya pre-season. Biri kumvikana rero no kwitegura saison itaha ya 2025-2026 ku makipe akina muri champion y'ikiciro cya mbere mu Bwongereza. Turinjira muri transfer zagiye zivugwa muri ikipe. Ese ni bande ikipe ya Manchester United ishobora kuba yasinyisha muri iyi sezo cyangwa se muri mercato itarafunga? Ese naye magambo akomeye kapiteni w'ikipe ya Manchester United yatangaje nyuma yuko ikipe ya Manchester United imaze kwegukana igikombe cya Premier League Summer Series. Zibana natwe nibutsa weho utarakora subscribe kabisa ko ayikora nona tukajya dukomeza kugenda tubana 5 kuri 5. Ku munsi w'ejo ikipe ya Manchester United nibwo yakinaga umukino wa gatatu mu kiswe Premier League Summer Series, aho byarangiye ari ibitego 2-2 itsinda ikipe ya Everton ibitego 2-2 ku gitego cya mbere cyatsinzwe na Bruno Fernandes ndetse na Mason Mount nibo bashije gutsindira ikipe ya Manchester United. Mbere yuko uyu mukino utangira, ikipe ya Manchester United muri mikino nubwo yari imikino ya pre-season yari yabanje kugenda ikina indi mikino igiye itandukanye, aho yagiye ikina n'ikipe ya Fulham ndetse n'andi makipe agiye atandukanye. Gusa ikipe ya Manchester United kugeza kuri ubu ngubu niyo kipe yo muri Premier League iri unbeaten muri iyi mikino yose ya pre-season. Rero yabigezeho itwara igikombe cya Premier League Summer Series, byayifashije mu kuongera motivation mu bakinnyi ndetse no muri squad ndetse no kumutoza Ruben Amorim. Kabisa byamwongereye inspiration. Iki gikombe navuga ko cyabaye cyiza mu kwitegura saison inshya. Bivugwa yuko ikipe ya Manchester United ishobora kuzaba imwe mu makipe meza muri iyi saison itaha ugeranyije na saison y'umwaka washize. Turibukiranye yuko ikipe ya Manchester United yarangije saison itaha itari muri top 10. Ekipe nkuru hari byinshi yagiye ikora, hari ugusinyisha abakinnyi bagiye batandukanye, hari no gukomeza kugenda igira byinshi igenda ihindura. Rero wari umukino utari woroshye kuko ikipe ya Manchester United yakoreye comeback ku bitego 2 yari yatsinze, baje kwishyura nyuma. Gusa nyuma yuko sezo irangira cyangwa se nyuma yuko sezo ishira, twagiye tubona ibibazo bya Manchester United, harimo ku abakinnyi kutafitinga muri system y'umutoza Ruben Amorim, harimo nk'aba Rashford bagiye banatizwa, abandi bakagenda banirukanwa, bakagenda bava muri ekipe bakagenda bajya mu yandi makipe. Kuri ubu ngubu ikipe ya Manchester United nyuma yo kugenda nyuma yo gutsinda ikipe ya Everton irakomeza imyiteguro ya pre-season. Hari byinshi umutoza umukapiteni w'ikipe ya Manchester United Bruno Fernandes nyuma yuko hagiye havugwa bivuga yuko ashobora kwerekeza mumwe mu makipe yo mu gihugu cya Saudi Arabia kujya kwirira amafaranga. Gusa yabitewe twatsi avuga yuko kabisa azaguma Old Trafford. Bimwe mu nkuru yakiriwe neza cyane cyane n'abafana b'ikipe ya Manchester United bo mu gihugu cy'Ubwongereza. Rero yatangaje amagambo akomeye aho yagendaga agarutse ku musaruro bwite w'ikipe, ndetse avuga yuko iyi ari ekipe nziza kandi ko ikipe ya Manchester United ari ekipe itwara ibikombe nubwo umwaka w'imikino utagenze neza ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United. Kandi yanagarutse kuba ikipe igiye noneho nyuma yo gutwara iki gikombe bagiye kwiyubaka bakagenda bareba ese mu buryo bujyanye na transfer z'abakinnyi mwigura nigurisha uburyo ikipe ya Manchester igiye ihagaze. Turaza no kubigarukaho. Yanagarutse ku kintu gikomeye Cristiano Ronaldo nawe yigeze kugikomoza, ikintu kijyanye na facilities cyangwa se ibikorwa remezo cyangwa se ibikorwa bikorerwa muri ikipe ya Manchester United. Nawe yikomye ku gikoni cyangwa se kubijyanye n'ibyo mu gikoni Stade Old Trafford ishaje, nubwo ikipe ya Manchester United yatangiye umushinga wo kubaka New Old Trafford nshyashya kabisa izaba yakira abantu 100,000 hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. N'amagambo menshi yagiye yatangajwe n'uyu kapiteni
Bruno Fernandes. Gusa icyiza nuko ikipe ya Manchester United yaba igiye kongera ikiyubaka. Ku kijyanye na reaction y'abafana, umufana wa Manchester United ari kwirya ku mufana wa Arsenal ati ikipe ya Arsenal mwebwe muri iyi season nta kindi muzatahira usibye kufura ebyiri za Declan Rice yatsinze ikipe ya Real Madrid. Murabyibuka ari muri kimwe cya kane cya UEFA Champions League ikipe ya Arsenal yasezeraga ikipe ya Real Madrid. Kuri ubu ngubu rero umufana wa Man U gutwara iki gikombe hari ni byinshi afite byo kuvugira hejuru y'umufana w'ikipe ya Arsenal ikiri muri progress cyangwa se icyo twakwita mu kwiyubaka. Gusa kuri ubu ngubu ikipe ya Arsenal tugiye kureba ukuntu yagiye yubaka binatanga icyizere ko nayo ishobora kuzika amata ikaba yatwara Premier League. Magambo Bruno yakomeje avuga, yanavuze yuko binashoboka cyane yuko umwaka utaha bashobora kwitwara neza bakaza muri enye za mbere, byaba byiza bakana batwara igikombe cya shampiyona. Ugiye kureba ukuntu bagiye biyubaka. Reka dukomoze mu bakinyi ikipe ya Manchester United kabisa yamaze kuba yakwibikaho, harimo Mateus Cunha wavuye muri ikipe ya Wolves aguzwe miliyoni 32 n'ibihumbi 500 kabisa. Ni umukinnyi umenyereye Premier League, numwe mu bakinyi bafite ubuhanga bwo gutsinda ibitego kandi nkuko nabivuze akaba amenyereye Premier League. Kuri ikipe ya Manchester United iyi ni deal nziza bakoze kuzana umukinnyi nka Mateus Cunha. Tuzi ubuhanga bwiwe muri ekipe ya Wolves kabisa, iyi ni deal nziza. Harimo Bryan Mbeumo baguze bakuye muri ekipe ya Brentford kuri miliyoni 35 zishobora kuba 71. Tugiye turabaramo byandi bita ama add-ons cyangwa se uko umukinnyi ashobora kuzagenda yitwara bitewe niko ibihe bizagenda biza. Anga naho navuga ko nayo ari deal itari mbi cyane, kuko kuzana umukinnyi nka Bryan Mbeumo rutayizamu ugiye kureba ku busatirizi bw'ikipe ya Manchester United ari byinshi yaburaga. Rero kuzanamo Bryan Mbeumo umenyereye guscoringa muri ekipe ya Brentford, nawe ni umwe mu bakinyi bamenyereye Premier League. Ahangaha kabisa ikipe ya Manchester United yakoze deal nziza, deal iri ku rundi rwego. Harimo umupeti w'imyaka 15 bamwita Diego Leon. Umupeti bamukuye mu ikipe ya Cerro Porto bamuguze miliyoni 3 z'amayero kabisa. Hariya uyu mupeti akina muri Median. Ikintu cya mbere azwiho iyo kureba ukagendera mu tudemu yagiye acamo n'amakipe yagiye akuriramo, ikinaziho ni ikintu bita gutanga assist. Uyu mupeti akora assist nyinshi muri match. Ugiye kureba ajya gerageza gutanga imipira, mbega ashobora kuvamo umuplaymaker mwiza kuri ikipe ya Manchester United. Gusa sabo ngaho gusa ikipe ya Manchester United iracyari kuvugwa ku isoko ry'igura n'igurisha, kuko bikomeze kugenda bigorana ko hagati y'ikipe ya Newcastle ndetse n'ikipe ya Manchester United. Ku isoko ry'igura n'igurisha cyangwa se ibyo twakwita transfer rumors, biravuga yuko ikipe ya Manchester United yamaze kuba yakumvikana n'umwe mu bakinyi bakinira ikipe ya Leipzig, na undi bamwita Benjamin Sesko. Uyu mukinyi kabisa arifuzwa cyane n'ikipe ya Manchester United kuri miliyoni 70, akaza kuba yafasha ikipe ya Manchester United. Gusa ikipe ya Newcastle nimwe mu makipe azitabira UEFA Champions League, nimwe mu makipe bahanganye yo irimo iramubwira ati tuzagwa ibirenze ibyo ikipe ya Man iri kugwa, kandi n'ikirenzeho urabizi neza ko twebwe ikipe ya Newcastle tuzitabira UEFA Champions League. Naho ngaho kabisa ikipe ya Manchester United irimo iragorerwa cyane nyuma yuko ikipe ya Newcastle kandi irimo iramwizeza yuko Alexander Isaac nasoka akaba yakurikiza muri ikipe ya Liverpool nayo iri kumushaka cyane, ashobora kuzaza akaba nimero 9 kabisa, akajya abona umwanya ubanzamo muri iyi kipe ya Newcastle. Gusa uyu nguyu Benjamin Sesko hari indi makuru avuga yuko ashobora kwerekeza muri ikipe ya cyangwa se yifuza cyane kwerekeza muri ikipe ya Manchester United cyangwa se kwerekeza Old Trafford. Gusa si ibyo ngibyo birimo biravugwa. Kugira ngo izi transfer zose zishoboke nuko hazabaho ikipe ya Manchester United yifuza kuba yarekura Rasmus Hojlund kugira ngo numwe mu bakinyi kugira ngo babe bakuzuza ikiswe financial fair play.
murabizi iriya ni itegeko rya FIFA rishya ryaje rijyanye n'ibintu bijyanye no kwandikisha abakinnyi cyangwa se ibintu bijyanye na finance. Mwese ndizera ko mubizi neza. Rero kugira ngo babashe kuba babikurikiza nuko bagomba kurekura Rasmus Hojlund kuri miliyoni 30, kandi mu mwaka wa 2023 yari yaguzwe miliyoni 72. Ni igihombo ku ikipe ya Manchester United, ariko nta kundi niko bagomba kubigenza. Ikipe ya Manchester United arandi makuru avugwa yuko iri kwifuza cyane Fermin Lopez, umukinnyi w'ikipe ya Barca kuri miliyoni 61. Bashaka kuba bamusinyisha akaza kwerekeza muri Premier League. Gusa hari n'andi makuru avuga yuko uyu mukinnyi yifuzwa cyane n'andi makipe yo mu Barabu agiye atandukanye. Gusa ikipe ya Manchester United iramwifuza cyane kugira ngo abe yayifasha muri sezo itaha, ko twese tuzi urwego rwiwe. Twagiye tumubona muri Euro ya 2024, nabwo yigaragaje cyane muri ikipe ya Espagne, nabwo yigaragaje cyane. Niho dushaka kureba ese aremera ikipe ya FC Barcelona yo iremera kumurekura kugira ngo abe yakwemera kujya muri ikipe ya Manchester United. No gutegereza tukareba, tukajya dukomeza kugenda tubakurikiranira hafi. Ikipe ya Manchester United rero kuva ku itariki ya mbere ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2024, kuva umutoza Ruben Amorim yayifata, yagiye ahinduramo byinshi bigiye bitandukanye. Tuzi amakesi yagiye abaho yaba Rashford kugenda birukanwa, ndetse ni umutoza ukonta cyane ku kintu kijyanye na discipline. Rero ari nabwo yagiye akomezaho agumishaho kapiteni Bruno Fernandes kapiteni n'ubundi wari usanzweho, ariko ikintu kijyanye na discipline kandi n'imikinishirize yiwe ndagerageza yuko mbona ko ashobora kuzaba iyi Man U muri sezo itaha, kuko ndakeka ni nawe uri kugira uruhare mu igurwa n'igurishwa rya bano bakinnyi, akagira abarekura ndetse akagira na bamwe ayifuza bakagenda babamugurira muri ikipe ya Manchester United. Ndifuza yuko sezo itaha ikipe ya Manchester United igiye mu mbone yanjye, mbona ikipe ya Manchester ni imwe mu makipe azatanga akazi nyuma yuko igerageje kugenda yiyubaka mu buryo bugiye bukomakomeye, ariko nge ntekereza ko izatanga akazi ku makipe ayandi agiye atandukanye. Aya rero ni amakuru y'Iburayi twari turi kugarukaho, by'umwihariko muri ekipe ya Manchester United. Umunsi kwizagenda izatugenda tugaruka ku makipe agiye atandukanye, haba za Arsenal, za ikipe ya Chelsea, ikipe ya Liverpool n'andi makipe agiye akomeye ku mugani w'Uburayi, za Real Madrid, za FC Barcelona, muri shampiyona zose zigiye zitandukanye. Hano nta handi, ni hano kuri World Sport Rwanda niho wakura ayo makuru yose uba ukeneye. Reka nshimire wowe kabisa wabanye natwe, reka nkwifurize ishya n'ihirwe, nkwibutsa nawe utarakora subscribe kabisa ko wakongera ukareba neza niba warakoze subscribe, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana 5 kuri 5. Nge Nebo Fabrice, tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.